l'école wallahi yandere wa gorunde yum no burine ndiye ko ke assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh musibbe yibbe men hiwri ko men salmini on men lande ke stay don e jam nokku kala ka hikordon Allah hara dum menen ga meden e jam yettude Allah hara no andirdon non hande kadi en tintidi e ka tele meden Jama TV e no wowiri non alarbaaje den fo gila ka o saydo yoni haray don andi den e o émission men nedi e jikkuji men rayno don andi émission nedi e jikkuji men e yewti piji buy no heddi piji buy kadi ko yewteten ko dum wadi hande kadi hiden addi do seeda ko wawete nyomutude e der mudum hondu wonata dum pihoy tato e wonde nyomutude yewten e koy don ha ande fensiten fese no den onon tigi wallindiren ha andolle taron tawon e dum don sino tawa e jikkuji meden ma sino tawa e nediji meden on andi nedi ndim baawo do e nedi joni ndi on andi no sedi dum non ya pa media kad dum non en foyde ngandi c'est incontestable nedi ndim baawo do e nedi ndin joni no sedi joni non mi anda den tobbe don tati den de mi faala en soulevande do mi anda si tawi woni den don ko baawo do de woduno ma si tawi ko fewndo meden do den don de wodi den tobbe don tati jonnon ko e wallindirebe on andi émission on côté ji din fo en tousay ko du wadi alaka diwen parce que sina ma émission nedi e jikku tun alaka diwen hay fus côté ji din fo pe yaay aray ko du wadi haray hande kadi den ardi do memugol premier point on ko inniti duudere haala on andi musibbe wobbe no jikkini duudere haala mojiba haalay boniba haalay woniri nomba haalay tay wona nomba haalay manda son faltike woni ko gonga jommum kanyum haalay woni wana gonga don fandi ko mi faala haalde don jommum kanyum tun o hebay do ko haala sino mottondira ka duuda o joni tete yewtere nden fo heedi tantomo duudere haala musibbe wobbe no jikkini dum don ko point ara non e ngarta e makko joni point dimmon ko nyaamugol fejjintina musibbe on andi dum non nyaamugol fejjintina dum no wadde ha cialiji di yalta wobbe wada e cial fisali quoi mi fala faandade haalugol wobbe wada e fisali po wobbe no andi mi sulenyata piji gono ton kono wobbe no andi pellet ka motondira kambe be holla ya be inay wasi be meda nyaamude ka mabbe sina mano nyaamugol ko consommation ji din fo dal woni ko nyaamete woni ko nyiri woni ko consommation wano boisson ma ata dal kambe ka dum ni wobbe holla dere rankaku musibbe wobbe no jikkini dum ma wobbe no neira non kanyum ko woni wo ko hore mun tum bamanta e fe nyaamete ba yidna di momu do ngadi ko poengo dimere dim poentammo ko daanagol fejjintina musibbe andi daanagol fejjintina no wadi façon ji didi don kadi ma hatati goddo mi way daanade hara gite de nudi tigoy are mo gindude ka yaasi me nay kaari no daani parce que hay hore makko o ronko andude no gerda hay hore makko on andi dum ko daanagol wedditano hay hore mum adaani ke c'est-à-dire adaani ke a wetori a fejjintini e ensuite daanagol ngol konko wiete daanagol don no mo on holliri non wobbe ndeno fina ndeno weta bimbi o liende fo no immo salligo fi juulugol subaka kambe be burtude podutude cuddown surtout watu jangol no arde do watu jangol no arde subaka mi andi ko wobbe tungi manoyto wobbe immike wo e 10h 11h comme ça inano salligade bon Allah jabay ok do ngali ko poyengo jodo musibbe de do tati ko fewnde men do de fuddi wadude ka ko baawo do si vous imaginez bien il y a trois sous-thèmes que nous allons essayer de développer aujourd'hui ici au niveau de la télévision Jama TV. Le premier point c'est quoi? C'est parler trop parler jusqu'à exagérer même. Est-ce que vous voyez? Ensuite, c'est-à-dire dormir trop. Il y a certains qui sont habitués à ça aussi. Est-ce que vous voyez? Manger trop aussi. Ou bien trop manger. Peut-être vous allez faire la comparaison entre les deux.
Est-ce que vous voyez? Ça existe actuellement à l'ère là où nous sommes. Ça existe. Je ne sais pas si c'est l'éducation de nos parents auparavant ou bien c'est-à-dire c'est à l'éducation actuelle qui nous a menacés de ces trois choses-là. On ne sait pas. C'est à nous de classer, c'est à nous de faire le développement en ce qui concerne les 3 points. Maintenant, ɗiɗo tati en fuɗɗoray point ko wiya ko wondema o kadi e ŋinata ko mawɓe jaɓata wiye wiw fenade ko makuji ɗi wiyete woɓɓe maaka e feƴƴintina joni noon o makogol feƴƴintina ɗon ko honto fuɗɗi musidɓe kaka galle taw o gandi si ha goɗɗo nomama hoorejo ka galle makko hankadi ko kanko woni babajo on ka galle ma woni ko kanko woni c'est-à-dire halfinaɗo galle ɗen haysi tawi woni wona babajo on, parce que il y a certaines concessions là où on ne trouve pas les parents, quoi. C'est les fils ou c'est-à-dire les proches, les voisins même ata ko ɓen ɗon woni gerde e galle foyeji gono ton ta mawɓe ɓeeɗa ɓe yehino ta ko kawtal ngal arata lando si on fini lando ko honno ɗum feƴƴinirde ga. Est-ce que vous voyez? Maintenant woɓɓe kadi hara mawɓe ɓen c'est-à-dire mawɓe suddi on no duhiɓɓen hikkike yeeso c'est-à-dire ɓe feƴƴini joni noon ronugol ara e ɗum tawa ko kawtal ngal arata rona on ka nder famille ton ou bien ko wonɗo ka ɓahogo to même hay si tawi koɓe musidɓe mais haray woni dondi quoi. Joni hankkadi kon ɗon noon laami wiyen ɗum hara kon ɗon laami noon joni par ce que ko kanko roni ɓe guure nden joni noon hay ko alano haalude ka galle makko proprement dit hara ko alano haalde ka galle makko tigi ko alano wadde toon kon o haɓɓito o ara o impose ɗum ɗon ka galle ɓe ka o roni ɗon programme on ko ɗum fuɗɗi. Imagine moƴƴa ronuɗo ko ha honto o wawi argument, ko ha honto o wawi yewtere, ko ha honto o wawi manipulation envers on mo roni ronuɗo c'est-à-dire ko constat mo waɗuɗen mi woni o yeetade so imagine moƴƴa so yiiɗo yimɓe ɗiɗo on faami ma hara wiyen o woniɗo yimɓe ɗiɗo e nokkure wotere on faami joni noon hara an leyɗa andi ka haqqille ma ɓen ɗon ɗiɗo no woodi mo ɓurɗa yiɗugol on faami joni noon ɓe on mo ɓurɗa yiɗugol ɗon harale ko on ɗon woni fayda on tahakodira moƴƴa mais hara ko on ɗon ɓurɗa yidde mais hara on tahakodira o wowtodira moƴƴa joni on mo wowtodirɗa ɗa a heɓay faju hun tun haray mo nangi lawol go ma mo yehi nokku go soi-disant comme ça soi-disant qu'il est parti ailleurs quelque part pour un programme joni noon hara ko a wonti ɗon joni noon on mo a merodira ɗon ko combien de fois wawata addude ɗon argument ko combien de fois wawata addude ɗon solution ko combien de fois wawata addude ɗon piiji goɗe andanɗa hoorema fi yo nane tun hara ko an c'est-à-dire ko waɗantama kon hayso kaka yewtere ɗon hara so nani o hoolotoma ko combien de fois watta ɗum ɗon tellement ko hooliɗa konguɗi ma ɗin kon yewta ha feƴƴintina quoi ko ɗum wonɗen haalde ɗo yewta ha feƴƴintina c'est qu'on appelle exagération. On dépasse la limite feƴƴitugol limite on feƴƴitugol keerol quoi on faami joni noon e nder ɓen ɗon woni ko ronuɗo on woni ko ardi galle ɗen musidɓe ko ɗum programme on fuɗɗi joni noon ko honno an ɓayle hiɗa andi wona noon soit peut-être wona noon ne'iraɗa on faami cela veut dire a créé woni a woni créowo piiji gono toon joni noon ɓiɓɓe ma ɓemba ɓiɓɓe ɓe ka ronuɗa ɗon ba ɓe andanama piiji gono toon tawata hara ɓe meeɗa yi'ude ɗum maɓɓe ma ɓe meeɗa yi'ude kama hiɗa waɗi ɗum mais a aray tun fuɗɗoɗa wadde wadde ɗin piiji c'est-à-dire implorer ou bien implanter même disons comme ça parce que ko on terme ɗo woni tigui jon implanta tout a goɗɗum on faami tout a goɗɗum ko a meeɗa tutude kama
si faamuɓe no e ɗe galle ɗa soit ko ɓe ronuɗa ɓemba ma ko ɓiɓɓe ɓemba ɓiɓɓe ɓe ronuɗa ɓen ɓiɓɓe ɓen ɓe ronuɗa ɗon ɓen no gasa hara goɗɗo e maɓɓe no ɓurma e sutade ko wonɗa wadde kon ma hara himo suti hay so ɓurama par ce que an wonɗo wadde on mi anda sino woodi ɓurowoma waɗude ko faalaɗa wadde kon ɓay goto ala e ɓernde goɗɗo on peut dire comme ça mais entre temps o faami ko wonɗa wadde kon harale kanko mo andi pellete ɗum ɗo na wono bappa en ɓe mi meeɗa yiwde heɓe waɗi ɗum ka maɓɓe ma o inna déjà ɗum ɗo a yeey tun heɓe waɗa anda hay ɓe meeɗa wadde ɗum ɗo ko kamen ɗo ɓe woni wadde ɗum ko ɓay baaba ala ɗo yo Allah hinno baaba yaafo ko ɓay ɓe ala ɗo andi o soulevi ɗon goɗɗum ngo ko tawata hara tuusimo te ensuite kadi impacte ka famille yaay ha ngasa famille o mema famille on fo je vous le dis parce que piiji ɗin il faut qu'on pèse en pèse ay piiji ɗin ko waɗi ko andano hoore mum ko poyeji ɗi andanda hoore ma no hutita mais koko woni e waɗude te ensuite ka jamon sino famuno piiji gono ton on taha hiɗen duwa wadde analyse e ɗen toɓɓe ɗon par ce que ko ɗe woni fiitagaɗo on tuma goɗɗo moƴƴata goɗɗo wo je vous assure tuma moƴƴata goɗɗo wo a anday taw hoore ma a hollay taw hoore ma respecta hoore ma cela veut dire si goɗɗo ɗuuɗi haala fayda hay konnguɗi makko ɓe considérta je vous en ɗum ɗon koko en fof andi ɗen je vous en prie watte ne yila moƴƴa testo ɗon onon kadi moƴƴa ndaaro ɗuuɗuɗo haala ko honto o sakkitorta par ce que ko woɓɓe yimo wo soit o fuɗɗoto haalde tu woɓɓe jalamo ma o fuɗɗoto haalde tu woɓɓe ɗaɓɓa ko gera ɓenna oɗo ko ɗum woni golle makko ɗen ko so wowliri ni so heɓa ko wuura woni gonga woni fenande on s'en fout il suffit qu'il parle seulement. Est-ce que vous voyez? C'est qu'on appelle charivarié en termes français. Hoco hacannogol goro gara famata o ka ƴettirta ko woni haalde kon il suffit que yo ɓeeɗa heɓa tum plaisir jalgol kanko ara lanni mo andi ara o heɓi faale makko on mais le reste o haajaka e mum joni noon e nder ɗum ɗon iɗa wawi heɓude ella hoye nder konko wonɗa wadde ɗon par ce que haalowo trop yahay ha o fena o yafoto noon konngol ngol o yafoto terme mo on quoi yahay ha o yewta piiji gono toon tata hara ko ɗi mensonge quoi tawa duwa kadi yewtude so wowtiri no ñande goo hay so haali gonga en konko yowiti e ɗin piiji ɗi o wonno fenude ɗa tawa ɗi hewtanali taw kadi haale o haala ɗi hara hewtanali taw ka o haala ɗi anda son faltiki voilà o haala piihum tawata hewtali ka o haala kum mais aroya noon e tan makkum aroya tan ka kum haalete ɗon fewdo ka kum haalete ɗon hay so haali kum fayda hay goto considértamo e on tuma noon haray mo ɗaɓɓi considération e fii kun ko o woni haalde ɗon par ce que ko fewdo au moment ka kum haalete ɗon net joni noon o woni haalde mais le trop tard a joué son rôle. Comment il va faire? On lui qualifie un menteur et c'est ce qu'on doit éviter dans les différents foyers. En fop meɗen ala mo ala ɓeygure en fop meɗen koye ɓeygureji yaltuɗen kono en fop mo ɓe no andi ko acci ka ɓeygure mum mo ɓe no andi ko honno ɓeygure mum nde woniri toon e sengo ka needi par ce que mo yalti o yiyay ko tawata hara ala ka ɓeygure makko. Est ce que vous voyez? O yiyay tawata hara ala ka ɓeygure makko o yiya ɗum ɗon o ɓeyditora soit o yii ko lorrata tawata hara hi mo andi le yewoja ka ɗum ɗo ko masibo hari kanko o anda. Cela veut dire kanko luttude makko kanko tum so waɗino ɗum ɗon o sikkay ko moƴƴere o waɗi mais hara ko quelque chose qui est tellement grave o sikka so waɗino moƴƴay ɗon taw o andi o neyike o heeɓi needigo nde o ittali ka mawɓe makko ɓen ma o heɓa toon goɗɗum goo ko tawata hara ɗum ɗon no mari nafa quoi mais hara ka maɓɓe o considéra imagine no heewi ɗuuɗuɓe men montay ɓe wano un petit projet disons comme ça tawata hara la manière dont ils ont commencé le combat hay goto considérata on ne considère même pas mais finalement ils seront c'est-à-dire ils seront devenus les millionnaires. Est-ce que vous voyez? Ils deviendront les millionnaires tawata hara si ɓe lanci
landikeɓe ma si ɓe racontanima histoire maɓɓe on ka ɓe rewri ɗon ha ɓe woni ko ɓe woni ɗon kon, je vous assure a holtako, a holtako par ce que an luttude ma tun a sikkay bon ɓay haray an andi a heɓali siga on éducation ka ɓeygurema a sikkay nono a resisoyta, mais kanko ɓay o heeɓi siga on o heeɓi on éducation noon ka ɓeygure toon o andi o heeɓi notion de base no wawata fuɗɗorde golle makko ɗe, ko ɗum waɗi ha o hewti ka o hewti ɗon. Voilà, o andi ɗin piiji fof ko ɗum minni on koko peesidirte, ko ɗum waɗi ha si minni o woɓɓen toon ɓe feƴƴintina e programme ji ɗin fewno kadi hanaka feƴƴintinede. Joni noon ɓe haaladi fewno kadi hanaka haalede yahoya finalement taw ala ko ɓe haaloya yes toon, on andi haray ɗon o woni bononda. ɗimmu ɗum woɓɓe no hiɗen suti o événement c' est à dire nature mo wonɗen on fewno piiji ɗin fof développé e source d' information ji no heewi patati patata de part et d' autre ka yarɗa o tu vas c' est à dire ayi e site ji joni ay ɗima information ji que ça soit c'est des informations fausses ou bonnes, c'est à toi de choisir. Maintenant surtout en matière de journalisme on ɗum ɗon il faut que tu aies une source réelle. sa diffusay ɗo goɗɗum ko tawata sa haalay hara jamon fof no sutima, il faut que heɓa source wonɗo clé, source wonɗo réel, base wonɗo réel, hara ka ƴettuɗa information on ɗon pellet harayɗa andi ha ka yaha a heɓay seede muɗum. Voilà ko ɗum ɗo waɗi haray o yiyay hay même les journalistes seront inculpés en matière de leur travail quoi. Est-ce que vous voyez, parce que woɓɓen toon pour que yoɓe yo inne ko kamɓe atti diffusude o programme ɗo, kamɓe atti jonde o information ɗo, ɓe naata e site ji gonno toon ta ɗon andi woɓɓe site ji gonno toon ko pirataɗi, ɓe naata e ɗin ɗo ɓe ƴetta information, finalement tawata information mo ɓe ƴetti on ko information wonɗo fausse, mais ɓe ara e ɗuɗere haala woni kaka jama, woni kaka maɓɓe, woni kaka ɓe golloyta toon, ɓe yaha ɓe holla ko kamɓe atti nande on information ɗon, pan ɓe diwida e baaɓe ɓe paccita ɗum ɗon tun landodire ɗum ɗo no waɗi ni an a nanali min de har mi nanali an konto nanɗa min dey ko kaarijo wonɗo gollude nokkel kaari ma wonɗo e ɓeygure nokkel kaari ko ɓen min nani no haala, an a yahano ka tummodiral en e c'est là-bas que j'ai entendu ce mec là en train de parler de ça. Maintenant, il est devenu quoi? Il est devenu maintenant une autre source d'information, mais une source qui est fausse. Oui, fawodiri joni noon o woni aden mo anduɗa hoorema joni naali ko rewi lawol, ensuite kadi jama on koye makko ɗo woni ƴettude e naɓa inna si anani ko haari wi andi ɓen ɗon kadi no jonnirde, cela veut dire no informirede noon woni calɗi quoi, ko on mbo addi siko fenade ko on mbo addi fenande ko an mo naniraɗo on ka ƴettoyɗa toon ɓen ɗon goy yiɓe andi golle maɓɓe ɗen pellet soit ko an wawata darande hoorema siko gonga ƴetta, si hina gonga sela ɗon, kono mais ɓay an hiɗa andi pellet ko golle ma sa heeɓi information addi a gollitiri ka mawɓe ka famille ma ka tummodire ma ka gollota ɗon, hiɗa andi haray jama on fof no écoute ma, surtout une grande personnalité ma a wonɗo responsable do, wona ko woni wo ƴettata musiɗɗo, na ko woni wo nanata tun hoccoda e baape, wota o tigui ɗuɗu haala ko ɗuɗuɗa haala wo waɗu limite, yaw ha un certain niveau andu ko ƴetta yewta ka famille ma ka mottodire e ka gollata ɗon, c'est simple. Andi woɓɓe ɓen créé na hoore mum woni probléme quoi. Imaginez bien, imaginez vous so tawi woni goɗɗo ƴetti ko alanamo e lawol o addi déjà woɓɓe ɓen hara wona kamɓe doit informude, woɓɓe no toon hara wona kamɓe doit informude, il suffit que qu'on soit, c'est à dire qu'on suit la suite logique quoi, rewe lawol ngol no hollira no rewren noon, ɗa ƴettude information adda bon ɗaɓɓita ɗon les experts ou ma kippuɓe ɗum ɗon ɓen, c'est à eux qui vont, c'est à dire ko ɓen ɗon wawata
jonnude information ma ɓe hollama way c'est une information qui est réelle, mais il ne s'agit pas de prendre n'importe quelle information et venir c'est-à-dire l'heure de falɗa o tu viens, même si c'est à 0 heure que tu reçois l'information, tu tombes, poum, tu éclates a ɗum ɗon e woɓɓe kadi no toon ko ɗum gaabi, woɓɓe wano wawɗo no jomum wayi noon ɓen noon kadi no sabbi ɗon ala sens tuma goɗɗo wonta goɗɗo o ɗuyttoto waɗa doyi o yi hay jannguɓe ɓen ko ɗum makani en ka mottodire ayi so remarque jannguɓe ɓen tigi ka mottodire que ça soit ko jannguɗo annasara ou ko jannguɗo alqur'ana ɗin koteji ɗum fof ka o tigi janguiri o siko famuɗo ko jangi kon o ɗuɗata haala ka mottodira o ara mo yankini waɗi doyi par ce que imo ɓeydude gandal no famiron o imo ɗuɗa haala. Je vous assure, ɗumo ɗuɗa haala ɓeyda e gandal chaque jour il va augmenter, c'est-à-dire science makko ñande wo amélioré woni haqqille makko de ñande wo ɓeyday woni par ce que kanko so yehi ko hettagol sana goɗɗo landimo parole ma o yi ko o lando o haalata on ɗon andu so yehi si kala ka o fuɗɗi parole, kala ka o jonita yewtere hettomo o haalata ko wonde fenande, o haalata ko wonde nafigi yagal, et puis ko haalata kon il va résumer si a faala développude par ce que a pusatama ha o développe pana do yamoye probléme non o résumay mo a développe jusqu'à un certain niveau oynama bon min ko ɗo mi limiti yeeso ton on ɓurɓelan no woodi ɓen ɗon ɓe jonna en version o yeeso ton. Voilà un homme intellectuel. C'est comme ça un homme intellectuel doit être. Partout là où il part, il n'a qu'à se focaliser sur le réel. C'est simple. Un homme, partout là où il travaille, c'est-à-dire là où tu habites, c'est-à-dire là où tu te rencontres avec les gens, il faut que tu aies les sources d'informations qui sont réelles. Comme ça, tu ne seras pas, c'est-à-dire être dans l'eau. Andi pigidi info meden ay goto idna o ya ko boni kon an ajete ka bernde ma inna pelet mi dana o ko boni kon me hara ɗiɗo mata to no to on mo yiɗa on mo yiɗanɗa moƴƴere ɗon hara ɗiɗo mata to no to hara on non ko yiɗanimo ko boni kon par ce que woɓɓe ko ɗum ɗon kadi sabbi est ce que on faami ɗum ɗon fof kaka yewtere ma woɓɓe nangatama par ce que ɓe ukkete ndaare hay ka justice si tawi juge ñawoje ɗe no wadde e ɗon nande ɗumaji ɗiɓe woni gollirde ɗi comment dirais je wono question je ɗe ɓe woni addude ɗen e ɗum ɗon tigui o yiyay kamɓe tigui hara question ji ɗi si ɓe addi déjà sa wattanali yilla a panikoto quoi a wonɗo jabade on a panikoto par ce que ɓe artude question on trois manières ɓe wawi artude makko trois manières ɓe posiramo ni tawa hara ko question goto de ɓe posiramo façon go jaaboɗa ɓe posiramo façon go kadi si a fuɗɗike panikade tun ko ɗon sa heeɓi ƴen mohum gotum kum ɓeytuɗa toon hankadi haray première réponse on ɗo woni fausse ko deuxiéme réponse on ɓe woni concentra des mots troisiéme question on ɓe posiramo d'une autre manière. Après, si tu réponds encore d'une autre manière, ɓe abandonne ɓe baray ɗiɗa réponse ji ɗiɗi ɓe ƴetta dernière réponse on. Maintenant ko andiɗo woni c'est-à-dire ɗon taw woni déséquilibre par ce que ɗiɗi fausse jeno toon ɗiɗi ɗe andanɗa hoorema a jaabaki no haniri noon tammere nden jaabiɗa no haniri noon andi ɗon taw mensonge on ɓe ƴettay ɓe considéré tawde den ko mensonge on ɓurɗa gollitirde koko wona haqiqa kon ko ɗum ɗon ɓuri ɗuɗude andi hankadi kaɓe classe ma ɗon kaka wona haqiqa ɗon voilà c'est yeey ka tribunal ji daaro c'est comme ça go ɗiɗo ma tato arta ɗo même question ɗum ɗon fof ko ya watta yilla e yewtereji ma ɗin ko yewta kon c'est à dire ko a jogo tun mo andanɗa hoorema haysi ko phrase goto hara haysi ko phrase goto yo taw hara phrase on pellet ko holli kon
ɗum ɗon ko exactement ça haka yaha wo haka yaha c'est posé n'importe quelle manière n'importe quel moment haysi ɓe findinima pan ɓe posanima question o ko attiɗa répondre kon répondre ɗum ɗon même si c'est à l'école c'est comme ça hein ko attiɗa jabade kon c'est fini jogo ɗon dara joni le ara ɗa andi le hi ɗum ɗon ko gonga an finalement an c'est-à-dire a yeeyi résultat mo andanɗa hoorema an tigui a sabbaki du coup beaucoup seront c'est-à-dire beaucoup disent beaucoup sera c'est-à-dire ils vont dire que ouais toi tu es dans le c'est-à-dire dans le norme ɗum fala haalande ɗuɗuɓe ɓen fot ɓurɓe ɗudde ɓen ils vont se focaliser sur la réalité joni noon on andi ko ɗuɗere haalande wonɗen yewde noon joni fayida en ñomita e tun seeɗanni feƴƴen e toɓɓere ɗimmere nden ɓayɗo andi ko toɓɓe tati ko wiyeten tun ka ɗuɗere haala ɗon il faut qu'on se dise la vérité ɗuytitoɗen e piiji gono toon ɗuytitoɗen e yewtereji gono toon que ça soit aux réseaux sociaux que ça soit aux différentes cérémonies que ça soit là où tu travailles il faut que ko waɗata kon analyse holla hiɗa gayna e on domaine ɗon tawata hara e konko wonɗa gollude ɗon hara hayso tawi woni ɓay neɗɗo kala neɗɗo o faljey bien sûr neɗɗo kala neɗɗo o faljey mais yo taw hara faljere nden wona ittandema ka gollata ɗon wona hutinirandema e jama on soit ka tummodire wona kadi hutinirandema e ɓeygure ma nden par ce que si yehi ha ɓeygure hutike mo andanɗa hoorema ko on woni ardiɗo ɓeygure nden ambassadeur on ka nder ɓeygure on ɗo yehi ha ɓeygure nden huulimo hutikemo ko honto ɓe heɓata kaɓe ɓanta hoore kaɓe yaari o ɓenta meɗen gandi on ka nder toon ala ko gayn toon sana haalaji jani ɗi andanɗa hoorema hikkaki hay nokku mais hay si tawi woni onon o waɗata mais ay sappike oɗa par ce que on ɗon waɗi o impacti on waɗi ha yewtere makko nden ko woni haalde kon jarji ɗi o jogui ɗin qualité mo jogui on waɗi ha ɗum ɗon memi on fof an kadi onon hay so ɗon haalde gonga ɓe classa yon da fayida haray neɗɗo on ɓay haray mo be no mari qualité et défaut mo be yo eto wonira ka bonne qualité wonira ka meilleure qualité ko ɗon ɓuri moƴƴande tagaɗo on yewtere on tigui no yaha ha waɗa keerol e yewtere anda ko yewta ka jama haray ko ɗum mari komi yewta ɗon seeɗa avant que en feƴƴude toɓɓere ɗimmere nden en accita e antenne on kadi daren so tawi woni woɓɓe wawa participe de émission on en yewti wi tu wondema e émission on hande ko sous-thème ji tati ƴettuɗe nder ton sous-thème arano on en inni ɗuɗere haala nden e sous-thème ɗimmon ko c'est à dire ñamugol feƴƴintina waɗa piijigon ton consommation ji ɗi andanɗa hoorema hollira dere rankaku woɓɓe no jikkini ɗum te kadi noon woɓɓe kadi ko needi ko noon ne'ira woni woko kuto pampan kuto e andi ñiiri kutandi no weligoy kono yo ande no kutore hara sa yeehi ka jama a anday no kutora toon kadi andi kono ekkitorɗa mbaldi wo kama ko ndi mbaldi holloyta kadi ka sa yeehi ka jama so tawi ko to waloyɗa hiɗa andi le nde ñande wona kama pellet ɗoya andude wona kama wonɗa haray fayida a holliri jikkuma on mowɗa wadde kama on woɓɓe kadi kon toon ɓe ñamay ɓe feƴƴintina dere rankako anda kerol ɗum ko yette bon mi arto e maɓɓe ok troisiéme point on ko hombo troisiéme point on ko wiyete feƴƴintingol on andi dal koko wonde eɗe yewtude kono ko c'est à dire ko woɓɓe no ɗumannade ɓe andanɗa hoorema dal en donno ka haalde est ce que on faami haray piiji ɗin e mi anda ko honno wawiten jisirde gon sengo ɗon kon troisiéme point o
koko mi wi on kon e wi ɗanagol feƴƴintina ɗum ɗon aransata taga ɗon aransata taga ɗon de e yewti ɗum ɗon kadi ko ɗum ɗo woni 3e point o ɗanagol feƴƴintina ɗanora no ɗanori wo so watta hara hay programme mum on anda fi programme mum on si goɗɗo anda fi hoore mum e golleji woni toon haray mo ko c'est à dire mo a ɗaniɗo quoi on faami haray toujours e and numéro on kadi no wooda fi kala no dow wara no affiche yi ka télé meɗen ɗo faala ɗo kala noddude participa e émission o inchallah comme no wowiri noon haray weltanike côté ji ɗin fof wonɓe darde extérieur comme intérieur fop no weltana dal wonɓe darde ka YouTube e ka Facebook e côté ji ɗin fof dal haray fof no weltana par ce que eɗen andi no woodi wonɓe ƴettude saaji tanji mum ɗin e siva émission ji wonɗi feƴƴude ga ɗin enata ko émission ɗo tum par ce que si vous imaginez bien toutes les émissions qui passent ici au niveau de la télévision Jama TV, moi je vais vous dire que ce sont des émissions que j'apprécie beaucoup. Wana goɗɗo a yarirta ndiyan kappe hersa andi hunde sa ndaray tawa ɓeydoto e mum anda a haray ɗa duwa concentrade ɗon par ce que a andi si tawi woni fottama hiɗa andi ka sama kala waɗete hiɗa andi kadi si soobe no nanga hiɗa andi ka soobe o waɗete ɗon a andi sa sendidiri ɗin ɗon tun a soñjotako par ce que ɗin ɗon fof ala tagaɗo mo watta no woodi tan mo ƴettata tawa har ko sama kala pour rafraîchir l'esprit fi ɓuɓɓingol fi cippingol température on haqqille par ce que tagaɗo yahay ha haqqille ɗen satiro par ce que tagaɗo ko wonni ko no ɗuuɗi ya ɗon andi souci ji ka yaari wo souci no nangi tagaɗo gollewi ƴawray jolday miijoji ɗi anndanɗa hoorema vraiment surcharge neɗɗo on est ce que on faami par ce que fewno ka wonden ɗo ɗo reni hay milliardaire ɓe ɓen hiɓe souci yi hiɓe souci yi itti sikke noon kam mo ala ko ɗum waɗi haray en ƴette tan ka fijen jalen so dari wano ɗo il y aura des temps que nous allons s'amuser ensemble ɗin émission ji no wadde ensuite kadi en heɓay temps mo andanɗa hoorema e yewtay ko wata conseil de jama on ɓeytanen jama on yerwomo ɓe ko faami ɗon ɗo reni hay e nder affaire fija jala o nder ga conseil ji no arde mais mi anda so tawi woni ɗo wattani yilla e mum voilà conseil ji no arde e nder muɗum haray toujours mais ina tawi on concentre à 100% par ce que andi piji ɗin fof en haala e gonga wala yaasi kono noon heɓe tun tan mo andanɗa hoorema ara wawa recueilde goɗɗum e télévision inchallah toujours en ƴetta e deuxiéme point o deuxiéme point on ko on ɗum yewten ɗum ɗon kadi seeɗa jamma on falto par ce que sengo consommation ji ɗin no woodi ko maapini seeɗa ka c'est à dire o génération ɗo minnatade ɓaawo ɗo par ce que ɓaawo ɗo kamɓe hiɓe mo ɓe no jokki kiifum mum mo ɓe no wakkili mais si hewti ka wiyegete koka jokkere en ɗan o yiya hiɓe tamodiri ɓe gollida ɓe jinga ko waɗete kon si ɓeyni ɗo ko ɗum ɗo ko kafu wona waɗede mo ɓe immora e sengo holla ko kañum ɓuuri wawde kafu holla ko kañum ɓuuri hikkinde yeeso e teddinde on programme ɗon ɗum ko ɓaawo ɗo lande mawɓen kamɓe ɓe yetoto on ɓe yetoto en piji ɗin c'est à dire en acciti ko doɗɗa hoorema ko ɗum développayno en de plus o korugan beɗugan kamɓe ɓe andi ɗum kono korugan beɗugan ɗum ka hiɓe andi ka ɓe nawarta ɗum ɗon mais si ha ka golle mboolo ɗum ɗon ɓe fijirta te ensuite kadi affaire ñamete ɓe fijirta ɗum ɗon kadi c'est à dire ɓe pagayata e hoore mum ɓe ñamata ɓe bonna mais imaginez hande il y a combien de consommation il y a combien de nourriture que nous avons actuellement hiɗen jogui hande ko tawata kamɓe hari ɓe anda ñameteji ɗen jogui n'importe quel aliment ko ñamete tata kamɓe hari ɓawo ɗo ɗum fof ala ko ɗum waɗi ɗum par ce que yaasi hande on koko ɓeya saykuɓe makuno kon ñamete on no ɗuuɗi kamen kono dakamme ñamete on woni en ala heɓude ko ɗum waɗi en harata en harata musidɓe imagine
a ñamay ɗo ñameteɗe an mo andanɗa hoorema inna nono ɗo ko machallah kono mais fayida jowatama e ɓandu ndun okkatama vitamine ma ɓeydantama esprit par ce que kamɓe no wodi ñameteji ɗi andanɗa hoorema sa ñaami ɓeydante ɗuma heccinɗina e ɓandu ndun e te ensuite kadi la bonne santé ɓe ɗu haysi ɓe nawnani de ɓayi tagaɗo ɓe ƴewtete kono mi al non si ɓe nawnino wona wi ko labtane ko ceeɓe ɗaɗi ɗum kadi yawata goy par ce que consommation maɓɓe on wala nando ko ɗum waɗi on tuma ñamete maɓɓe no mari dakkamɓe mais hande consommation ɓurno mawɗen ñamude on ɗo consommation ji ɗi wonɗen consommude ɗen fewdo ɗo foof so ƴetti 75% a tawi no wondi e bon piiji gono toon mi ala sifade mais on tigui ɗon andi hiɗi wondi ko en duwaka ñamude ɗum duwaka natude ka ɓalli men hande so yi ndaare labtaneji no heewi to woɓɓe ayi no yaniri ni tension pan ɗum no ara ka ñameteji on faami woɓɓe no ɗum no yaha kadi ha e hewta e honno wiyantela yaha hewta ɓe kadi ta hara woni goɗɗum ɗum ko ene woni yahande nade ene goɗɗum wona adanede yahana e woni yen waren hoore men empoisonné hoore men adden ɗum ka ɓeygureji men kunɗo piwum ko heesum machallah mba memi kunɗo ye non sa ñaami kunɗo kaka sengo wonki yarata kaka sengo wonki kay yarata par ce que siko yeeyi kum place ke ɗon je t'assure tuma ko ŋewata ɗo haray ko kereteni waccana elan ɗongoy par ce que kono waɗi e fof ɗen suuti ko gonga wonden haalde inen suuti consommation ji koye ɗe ñaama ga haray ɗe weltori ɗi ena ƴeeɗum ɗo sa ñaami kaka sengo wonki non hande nomi ñaami ko weli lan hande mi consomme ko weli mi vraiment non ɗum ɗo hande ka sengo wonki yaari ka sengo wonki yaari kono mi haalna mawde wotere ko yahay kun déstabilise on sengo wonki ɗon kadi fof kun ɗuyta o yi ka kun ɗuyta e ɗon par ce que piiji ɗin fof no wonde ko anndanɗa hoorema produit chimique e anndanɗa bon hara sa ñaami dal wa ɗuytete quoi ɗuyta e jommum aya woɓɓe no ñaama ɗo piiji ɓe pompo ɓe janɗa inna no vraiment oɗo a hoɗo de o janɗani lantinna ko kaari ni mi faytima emba saare no moƴƴani o ayayay saare no moƴƴani mo ma ɗum ko anday ko bone woni ɗon par ce que o pompi koko ñaami kon pompi mo te ensuite o empoisonné hoore makko o andali ma woɓɓe ɓe nde sara no andi par ce que ɓe ƴetta woɓɓe no toon ɓe ƴetta consommation ji ɗi anda hoorema koko janɗinta jommum piqûre ou comprimé comme ça il y a certaines, surtout les femmes, excusez-moi, surtout les femmes, il y a certaines femmes qui vont prendre des médicaments ou des piqûres pour yo randuɓe grosse fi yoɓe janɗu quoi ɓe pompo par ce que a wayrano goɗɗo hande mo fandi o ñama consommation wi janggo yiyamo ma dans 2 mois 3 mois yiyamo tawa non hayto mo ƴewata e auto ma pellum ko yo waɗi wohi hare mo duppi quoi on andi consommation jiɗi no heewi no waɗi façon on andi on ɗon déjà o consomme o ɓurtini o ñaami o ɓurtini par ce que wona ko landa yo ñaame kon o ñaami quoi en fait wona ko landa yo ñaame kon o ñaami quoi par ce que piiji nanno toon linta wano piiji joyi ɗi anndanɗa hoorema sa ñaami ɗi voilà haray no wondi e nafa tata hara ɗin ɗon tu yonima a ñaami ñiiri e maafe soit maafe kon ko yo wonu tu yo wonu maafe wonko wo awa au moins wiren no ñiiri e maafe ɗon ko élément ngo deuxiéme élément on a yari ndiyan troisiéme élément on a ñaami banana quatriéme élément on a yari lemunne cinquiéme élément on fuuñe no woodi ma ko koynete honno buudi no woodi mi sikki sa ñaami ɗin ɗon ala fayda hara ko a ñaamali e produit fini ji ɗi anndanɗa hoorema ko produit transformé par ce que ñiire ɗum ɗon no anda ha ka yawɗa ñiire maafe a ñaamay ɗum ɗon ma ñiiri do a ñaamay ɗum ɗon d'une part ndiyan a yaray ɗum ɗon soit ko ɓuɓuɗam ma ko wulɗam dal a yaray ɗo ndiyan la troisiéme des choses a ñaamay banana
banana, il y a certains qui transforment ça en jus. Ayara lemune, il y a certains qui transforment ça en jus. Ayara fune, il y a certains qui transforment ça en jus d'ananas. Ça existe. À consommer papaye, il y a certains qui transforment ça en jus. On dit pigi d'info, d'arrêt, que produit qui est vraiment, que produit matière, c'est-à-dire matière première, tata ça consommer donc, que quel altung hebata, mais finalement, que produit fini on arabe ukiton produit qui est vraiment pour que wata dum bonu, ara wona dubi. Veille ziou no moina ou bien tel no moina do pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, si bien non joni qu'on expire. Il y a certains aussi qui modifient ça, la date de péremption. La date de péremption, modifie donc. Et aussi, ils sont là juste pour empoisonner les gens. Parce qu'ils prennent leurs choses, c'est-à-dire dans la main gauche. Et c'est anormal. Parce qu'il y a certaines choses qu'on ne doit pas négliger. La vie humaine, l'âme, la vie humaine, on ne doit pas négliger ça. Quel qu'en soit PDX, net donc, on doit toujours teddina. Wonki umako kun anda ko alla lubmo kun o wakilo fi makun o suba ko jonna wonki umako kun. Parce que vous voulez to goy. Ne peut pas manger n'importe quoi et soit disant ouais comme c'est moi qui me commande quand commande horema. Sika non, ça ne peut pas être. En tout ida wondi don e pio dido ida wondi cadre mo la taguma cadre mo la jonma e wonki ki alla lubma king kinki wonda utiliser de wowlira donc sa subali ko jonna kinnom parce que ki hollima déjà ta ko ya subu ko nyama ya subu parce que sa yido kala ko wadete kala ko bonnata wano haqqil maduma e hay goto wata golli wadde dum don o ronka wadde don c'est bone mungom ma c'est-à-dire o wonda ronka wadde don avantage mungom o walay o explique donc quand nous nous ngolata consommation jidim fo est-ce que vous voyez andi pi jidin ko du din fo on consommation non on andi ko joy pete lentude y en a beaucoup, il y en a tellement parce qu'il y a des patates, manioc, tout ça et on va aller tout de fo. Il y a aussi pommes de terre pi jidin na romay ko mardi duma rek mais jikkume ngon wobbe men jikkumu ngon ko kanyum toujours no yi tum burde yida burede ayidi burde tay non ko no wonda burirde non tay hi aranzata hay horema ta ko woya yo imminela wallinelang an ko dum burirde da be tamboma sikka ko alando hay lambe be ngacci acca ay lambe be tambataki dum ko tan kolon yata alando no wada e boggi no ronda o tan colonial voilà on tuma hari e ala ko goddo memmino on fami mais ka fejjuno do ngo yey lambe ben tigi ko wakkilida o ko wakkilida be wakkilanto ma ha be wutana ma bafal auto ma kono ka yaltan tawre ma ka auto goto tambota ko manderto on fami lando le wi de lando arale ko be lami pejini mais tay woni an ngay ni ko lando tay ko be yaltine be lila be yaltina be lila be nada hari a nyamayno moƴƴa nyama consommation ji danda dawre ma ko di naturel tay hande ko kuyer hun tati kuyer hun nay be jontama nyama inna hari andu ara hewtanima nokku te ensuite leyda andi ko honɗum consommuɗa ha hewtuɗa ka hewtuɗa ɗon ida andi ɗum ɗon ara ida andi le alors combo perdi aray ko ɗum ɗon ko piiji ko jiɗata jama on c'est-à-dire weddito e mum parce que koko anduɗen ala moynaka yo ñamu ala moynaka c'est-à-dire hay goto wata wonde ñamali quel qu'en soit kono noon andu no ñamira awa ñamide wondo wo awa wondo parce que woɓɓe no toon koko mi wi on kon ɓe consomme e fop piiji ɗin fop ko adduɗa wo koɓe prêt koɓe adduɗa wo moi je suis présent c'est moi qu'on appelle Mamadou manger ko mi woni ɓe koko lannata minen ka men ko min ɓenta ñamowo on ko min ɓe wi mo yehi ha jammama ñamori ma goɗɗu gon ton aray hulɓinanike mo e piiji ɗin en yewtay andinen jama on
hiɗen andi ko woɗayno ɓaawo kon e ko fewndi hannde kon woni ko seedi par ce que woni ko woni dambuɗe ɗiɗi jooni hari afan hari ko dambugal gootal mais hannde woni dame ɗiɗi par ce que hannde sa inni yo génération ɗo yo ñaama ko mawɓe men ɓe ñaamayno ɓaawo ɗo consommation jigon ton ɓeynto yo minen ne iraka ɗum minen ko boofo e omelette ma ɓe wirama noon omelette ma piiji ko minen ko ɗum men ne ira mi andana fannu wonno wiyete o ñaameteɗo kono ɗum hay ɓe annda inde ñaameteji ɗin déjà y a certains je vous assure y a certains qui ne savent même pas certains aliments hara ko aliment ji wonɗi naturel ɗin woɓɓe non toon ɓe anndaɗi imagine ɗanora mawɓe maɓɓe kamɓe koye ɗum mawnuno o yii ko ɗum waɗi haray piiji ɗin ɗen duwa wattande yilla en fof anditen kori yo si moƴƴi hiɗen tawa si moƴƴani en hiɗen tawa si bonani en kadi haray ko enen do créeyi ɗum ɗon par ce que mawɓe men ɓe créeyali kamɓe ɓe moƴƴinano de ɗum ɗon ko enen moƴƴini addi piiti e hoore men holli enen way jeune génération le monde évolue petit à petit hande noon hewti ni ka niveau échelle ko dow ka sommet tuma yeehi ha tawi joni a wona ka suudu ma an tigui transformana hoorema piiji gon toon ko ñamete aliment ji ɗi ñamana hoorema newede ɓuur ɗum mais sa andi no transformira haara andi vraiment newede ɓuura ɗum kono mais e koko mi wiyon ko woɓɓe feƴƴintinayi hara ɗe duwa wattande yilla e on point ɗon kadi point ammon ko wiɗen kon e ɗanagol ngol mi yiɗano yewten ɗum ko ɗuuɗi ko waɗi e ɗum no waɗa ha déjà hay welduɓe haɓa e fe muɗum hay welduɓe haɓa kono waɗi neɗɗo si ɗanike ha o wona e layifu si neɗɗo woni layifu kono ngo sakkitorta ko joɗagol fena habbo ɓuttundi ma si gore mum iwti golle mbari okkan ɗon 500 ma 100 francs ma si mbari mum yalti yeehi o leññita bagage mbari makko on so yi ko wujjete o ƴetta on andi ko ɗum woni kanko o ɗanike ko ɗum ɓenni wo mo ɗaɓɓali fewdo ka ɗaɓɓete ɗon mo ɗaɓɓali fewdo ka hana ɗaɓɓede ɗon ko tuma fowtoyteɗe wonni o ɗaɓɓoye hara on tuma trop tard o woni ko suyi haray ko ɗum neɗɗon dowa wattande yilla ɗon kadi ko ɗum waɗi asiɗen haalde ɗum noon nde reeni vraiment wano sécurité on côté ji ɗin fop sécurité ka ɓeygu rema ou sécurité ko andanɗa hoorema laamu ngun adday sécurité administrative ɗum ɗon fop ɓe hiɓe wakkili côté ji ɗin fop mo ɓe no andi no wakkili ka mum par ce que hay bafal ma ngal ko sécurité ma o mais woɓɓe kadi no wakkili no immi dari haɓɓiti vraiment ɓe ɗanoto ha ñalla mais si Allah jaaɓi si hiiri ɓe waɗay bononda de ko ɓen ɗum ɓen wonɗen haalde ɓe waɗay bononda a jikkinike non ɗum noon an ko ɗanagol ha tanke nangue no fuɗi tanke nangue no woodi ka kammo vraiment goɗɗo yiyatama ka yaasi c'est comme il y a certains serpents aussi qui sont toujours à l'intérieur du trou on faami ko si yeehi ha jemma hewti nda imagine hay kulle goo no woodi ñalolma yiyataɗe ɗe mari par ce que suusta nangue ko mais ɓay tun no andi bonnay kikiɗe ko jemma tu yirataɗe awa woɓɓe kadi ko non wayi quoi ñalolma yiyataɓe mais si hiiri ko ɗo yiyataɓe ɓe engage côté ji ɗin fop et puis aussi ils ont des milliers des armes on faami fi bononda rek arme blanche arme c'est à dire manuel piiji ɗin fop on faami hiɓe jogui fo te ensuite kadi ɓe jogui arme ma nanawre ma ko langue ko haala maɓɓe kam parole maɓɓe on ɗum noon kadi ko arme maɓɓe on noon ɗum ɗa seki neɗɗo si yeehi ha woni o ƴetti hoore makko waɗi e on domaine ɗon ɗanagol hata kañum joni si finay koye finugol e wujjugol andi inata guesoɗani ko feƴƴintini ɗum ɗon haray ko wiyete ko exagéri dépassi aray musidɓe den duwa wattande yilla moƴƴa ko hina seeɗa ɓay mo be e meɗen no woodi ka iwi mo be meɗen no woodi ko engagé ni ka hoore leydi ɗo
ɓaylen nani wonde ma hay goto c'est à dire goto eɗen suti woɓɓe woni no yeeso hande mawɓe men hewɓe no yeeso si taw no arteteno hara no ariɓe adiɓe ɓen artino gila ka annabaɓe e ka saykuɓe maɓɓe saykuɓe ɓen ɗum fop gila ka sahabaɓe hara no ɓen fop artino mais tawi jaga ɗum artatake et ensuite wiyama immitoyte te ensuite fop yiiday toon emo be koko naɓori kolle ko ɗum ɗo woni ko wisitoyte toon ko ɗum ɗo woni ko jommum hettata e anndo si tawi woni ko vidéo waɗama vidéo waɗama tawi vidéo ma on an ko ɗanagol ha ñalla jamam fo yiya ɗum ɗon tawa hari a ɗanɗo narɗa hira ñalorma mais kikiɗe ara ko yaltugol waɗa bonanda que ça soit ko wujjugol ma atakugol rewɓe jetta sakuji maɓɓe siga ɗin piiji an tawi ko ɗum ɗo woni golle maɗe e joni le ɗum ɗon no haɗa e an ko on to rewata noon haray daɗa par ce que ɗe no wiya Allah no wi dala ne wondema o ya ko waɗɗenmo kon si a waɗi une fois a tuubi a yiltitake mum kanko yafotoma mais ko waɗidirɗen kon ko enen accidiranta joni ɗen suuti bonondaji ɗin hakkudeji men c'est tellement nombreux on ne peut même pas estimer joni noon ɗum ɗon noon joni noon sinnama mo weyole joni to oya haqqe mum on ɓayle pellet mo ƴettanɗa womo ƴettanɗa si o yafanakima pellet a ɗaɓɓitoyemo ha jontamo andi haray joni wonanima dolle ɗiɗi ko aduna ga a fowtaki lakara kadi a fowtoytako c'est très dangereux c'est très dangereux musidɓe en duwa wattande yillay ɗum andi paykum no wona moko ba kadi no wona paykum par ce que acte ji ɗin golle ɗen ko golle ɗen goɗɗum ɗum wona e darede ñawire noon comparire noon sa hay goɗɗo innama joni oɗo woni moko ba paykum cela veut dire joni golle ɗe woni wadde ɗen ko golle boboɓe ko golle ente ɓenna kaari ko moko ba paykum heno ɓandu ɗum ko ɓandu moko ba mais golle ɗen ko golle paykum gandi haray on ɗon hewtanimo nokku ko yo tambite par ce que neɗɗo no yiɗi tambitede mais si innama paykum moko ba haray cela veut dire e no woodi ko woni servude tawata hara waway nafude jama on waway nafude hoore makko nafa jama on kono noon kadi wona yo inne kaari ko paykum moko ba tawata hara so kanko ka woni paykum ɗon himo andi ko jokki kon wona golle makko ba woni wadde ko golle paykum hakkude makko ton kanko tun acte ji ɗi o woni wadde ɗin tawata hara ko golle paykum woni wadde par ce que ɗum kadi no woodi ɗum woni yalta hollito naata iro on faami sikaka jamaɓe e kum paykum ɗa ko neƴi kon o heto tu yewtere konguɗi makko ɗin hay ka jama to ɓe jonnaymo konngol kum paykum machallah ɗum ɗo Allah fewnu kum few ka jama yewta ko laaɓa adda version ji ɗi anndanɗa hoorema ko jama hutorta mais an tigui ɗa andi ɗin version ji ɗon a gollitirta haɗi kama a gollitirta haɗi nokkugo cela veut dire an tun a gollitirta haɗi ka ɓeygure ma kadi ɓe alaaɗi gollitirde haray nafa ko wonɗa jonde kon joni ɓe ka yaasi to no utilisirde an kama ɗum ala ka gollitirede mais ala chance est ce que aray ɗum no mari chance aray ala chance musidɓe ɗum noon fof ko en duwa ɓe wattande yilla anden mawɓe ɓen ɓe etanike en yeru koɓe wawi kon e côté ji ɗin fof par ce que koko nde yewdi ɗo fof so daari a tawataka a heɓata ka ƴetta exemple mo nanɗa hoorema e wonay kamɓe koɓe wonno e waɗude tawata hara enen koyen jokkuɗo wiye heɓen ninse e muɗum koɓe wonno wadde kon fop haray siɗen jokkude num en heɓata ninse e mum ko ɓuuri ɗurde kon par ce que kamɓe ɓe gollu golle ɗen fi waɗa ɓe ninsu par ce que ɓe daranike fi waɗa ɓe ninsu hay so tawni jawdi heɓaki kono noon kadi laaɓal ngal ari ɓe wakkilani mais ɗaynodiron gon e bonondaji gon ton ɗum noon o monde mo wonɗen ɗo aduna mo wonɗen ɗo ko fewn ɗo ɗum ɗon ɓuuri ɗudde sa one wawata suuɗude ɗum ɗon enen tigui en darani hoore may ko fewn ɗo ɗum ɗo woni ɗuɗude voilà haray piiji ɗin ɗe duwa wattande yilla en fo e meɗen anditen
hay e gooto ko wawɗa ko jonude konngol on faami ko wawɗa ko addude yewtere on faami mais nafaji ɗin ko wooda tigi expert ɓe c'est à dire analyse ɓe suɓa toon ko moƴƴi kon on faami jonna ɗum ɓurta jonnude ɗum noon par ce que ndiyan koto ɗan siiwira wo ɗan ɓurtiri laaɓirde kono siiwira wo ɓurtiri laaɓirde on faami haray ɗen duwa wattande hilla ɗum ɗon mo be men immo daro dankaranno inna e côté mum on inchallah accata ɓeygure mum e bonondaji gonon ton hay so tawi woni ɓe faggittanmoy to mais yo taw wata iwru e ma par ce que ala ko ɓuuri hulɓinade no neɗɗo mo yeehi ha tawata kadi hara hay so tawi woni a ala ɗon ko innede a ɓeygure o nden no lorrude vraiment mi anda si ɗum juuroyta ko jommum ka laakara ton innede ɓeygure makko nde no lorrude ga ɓiɓɓe makko ɓe no lorrude hombo yiɗi ɓiɗɗo lorrowo ɓe wonɓe lorrude fop on tawi mawɓe maɓɓe étike ha ronki fiwata ɓe lorru mais ɓe ronku ɓe étike ha ɓe tawi nono ɓe heɓali solution manoɗa hoorema wawaɓe wallitade fino ɓen ɗon iwra e konko ɓe jokki ɗon finalement ɗum ɗo wonira noon cancantira noon wona bandi woɓɓe ɓe yaa wona bandi ha halki e nder muɗum wona feetu ɗum jokka e haylagol ka hoore laawi moɓɓe wattanta yilla goɗɗo ko wattanta yilla jokka e hoccugol ñameteji ñaama hara bon no metti sifade ɗum fof ko enen wattanta yilla par ce que en andi ɓen waɗaɓe ɗum ɓe wonuɓe ɗum ɗon fop kamɓe wonuɓe ɗum ɗon ɓen si o daari a tawi jommulle hi wona e sago mum woni a yelota ko yo ɓiɗɗo ma waw noon ma musidɗo ma yo waw noon itti sikke ka yelanoɗa ɗum ɗon hoorema ka joni noon ko ɗum dandata en ɗum ɗon ko ɗum dandata en ɗum ɗon pour lutter contre ça qu'est-ce qu'on doit faire pour lutter contre ça il faut qu'on prenne c'est-à-dire qu'on serre les ceintures ceinture ji ɗin daditoɗen ɗi mo be immora e sengo mum inna nono mi yi ko kaani nokkel kaari ɗum ɗo exemple ɗo heɓata lan joni noon ko ngol lawol ɗo mi hani rewde conseil ji ɗi ɓiɓɓe maɓe ma ɓeygure ma nden ko wakkil ko ettiɗa wo ko jommum loyi wo ko jommum loyi eto weltinaɓe ɓernde hay si luttata yo waɗu e temps en temps ji e sayiji yo waɗu e sayiji hay si tawi woni luttata par ce que ko amɓe si suuti te ko ɓe goddani kon eto hara ɓe sunanaki cela veut dire hara ɓe heɓa quoi si ɓe heeɓi haalanaɓe noon wona ko luttata andi wona ya jokkutu hiɗa adda deƴƴa ɗon non par ce que ñande lanni wo kadi ɓe landotoma ñande lanni wo kadi ɓe landotoma que ça soit koko ɓornete ma koko ñamete non si a addi tun yeeto ɓe awa noon ɗum ɗo na ko luttata de hande heeɓike kono noon no wawi wonde hatta e ngal ɗo si heɓoyike noon kadi mi añanta on andi ɓe anda no ɓe ƴettitira mais sa addi tun a jonni ɓe pan ɓe hocci ɗum ɗo lanni janggo kadi o waynodirade a haalanali ɓe hay fus janggo kadi ɓe sabbi tun ko addata kon kadi ndey ɓe sabbi ɓe sabboto de te sa are ɓawto mum tun hay so tawi woni ɓe haalali ka e kene kono haray ɓe moni ka ɓernde ɓe fuɗɗike suttinde aden ɗum ɗo ɓe acciti aden sikkuno ɗum continue ɓayle ayi ɓe innali ɓe addata si ɓe inno ɓe addata nana en darayno feere goo ayi awa hunde kala ko watta no addirɗa yeetoɓe awa ko ni e ni e ni e ni jannaɓe quoi en fait ko ɓeygurema jannaɓe haray piiji ɗin ɓe wawata fawñade kamɓe tigui ɓe waway heɓude muñal ko ente muñal kon waway natude ɗum ka wonkiji maɓɓe par ce que ɓe andi hara si ɓe heɓali ɓe wawi muññade ɓe anda hi heeɓike no ko so tawi woni heeɓaki few few woda ko wiye modi ete haysi ko nde wotere men ga min dara ɗum ɗo ma min waɗa ɗum ɗo kono si heeɓike bon hiɓe andi hiɓe andi le luttata te ensuite andi ɓe taƴaki janggo kadi no wawi arde hay si woni arali few kono do ɓe andi a addi añanali ɓe vraiment ko fewn ɗo wonɗen hombude émission o arto en kadi yondere hande inchallah ka plateau men ɗo Jama TV mo be noon ka wontiri weltanama
min salmini fof min landike fof si tawi no e jaam et toujours ƴette sahaji mon ɗin comme no mi wir noon continuez à nous suivre partout là où vous êtes et quoi que vous fassiez inchallah l'avenir nous édifiera parce que ko ɓenda kon ko welata kon fatay tun ura ma fewel ko kon fatay tun ura hara o weltanama inchallah en e sahaji aray ɗi yontere hande kadi si Allah o newni jaaɓi ka plateau men ɗo Jama TV. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.